Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Duniyavi hayatuge misal tan Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anuge ayat toga wani warak ginan bayan koddevwafa. Adi alugan mennan ekamun funko visna fikuru kuruma beswani Allah subhanahu wa ta'ala amur kurawwafa. Sawabaki alugan men mi ayat taka meduga funko visna lafikam wani nama alugan menge haya vetu kuram vi kihin ekkan alugan menge wagudutta alugan menge amalta bahattam vi kihin ekkan alugan menna visnigen dana. Adi alugan mennan e amalta heogotuga kuramvi kihine kamves alugan menna e baaru libigen dana. Egoto Yunus suratuga Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi kurawwani innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am. Hamakashawarun duniyevi hayatuge misalaki timan raskalange udum vessawa warege misale. E vessewumun bimugawa dandu bintaka e fenta wade egen dandugowan hedi ege mewa taka maatan ufedigen ade riti wegen mansare fenigen ade adi ei mistakunna janawaruta kahada ichkamuga ve fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat den e fahuga e zinatteri wegen anna hinduga maneki ege maata emme zinatteri adi ege mewa taka echi emme foniwegen emme riti manzaruta mistakonna fenna hinduga wa wanna ahluha annahum qadiruna alaiha adi ege ahluwerin ege milkuwerin hi qurane timan menna kiye ege ekko baru foruwe mihunnaki timan menna sheyoti ekkon e huriha kame kurumuge baru maneki e ekkon halaku egene nudane den timan namen beenum wagutegga egen faada tallibi timan namen beenum gotaka kantatta kurevena وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا دين تمن رسكلانج أمر فلو ريغانوغ وغوتغا نوتا دوالوغ وغوتغا آدي فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس دين تمن رسكلانج هلاك وفاوا هويتا كفدين نتي غوسفاوا اچيتا كفدين تمن رسكلانج إلويمه أي إيجا كوري دوهوغا إبس غودكا نين اتشفدين كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون hama ifadainne timan raskalange bayan koddevani ayatta visna fikuru kura bayak ehmbima mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala mi gennawani warak kurukuru misale nama is algon men funko visna lafikam wani nama ei hagigatuga warab baawaru faada takellibe misale sawbaki mi udum vessawa ware mi algon menna fenna manzare adi mi warege sawabun evves gotaka diru men nuwa bimun gasgaha gehi mewa tan ufedigen annatan algon menna fene adi ege faada tan algon mennan insanunna ves adi janawarunna ves kureba adi mi ma gina wagulta kennuwe ma nota ma gina dosta kennuwe netigen halaku egen ves datan eba fene ehem bi ma miyatuga Allah subhanahu wa ta'ala irshad devwa ekkantan ei mi duniyevi hayataki mi fana wegen dana echekka neengi hutta kulliyakakkan annani e fanawane wagutu ves ehem bi ma algon men visnan jehenakan alugan menge hayan alugan men vetu koren jeheni duniyega ei abaduge abada demionnane tane gotuge nu alugan men masekke koren jeheni alugan men mi akhirataki ei suwaruge hasil kurmattaka ule gochekkamuga ehem bima alugan men mi ayatawga Allah subhanahu wa ta'ala bayan ko devwa fadai nota amru kurawwa fadai alugan men ebaje funko visna alugan men ebaje alugan menge haya alugan men duniyega vetu koramundaru mi duniyege hayataki mi evves agennen echchekan hagigatuga alugan men hitulagen ule ehen nunnama alugan men akhiran matin hadane tego vedana alugan men Allah subhanahu wa ta'ala ada kuran jehene wajib taka Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurevi kantattakan aragane wani hagigatuga akhiran matin hadane tumu ehem bima alugan men abudues mifada ayataka meduga funko visna duniyege hayatuge misalaki kobakan alugan men abudues hituga bahattan jihe duayaki alugan mennaki Allah subhanahu wa ta'ala ge tawfiq libi hewamal qurabay kam gawun wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.